Tipra hasteni mung thangmungni bising tuibo sini jagoi tongo hasteni Tipra sharoni bisingo thangmungo mung sanamka cricketer Moni Shankar Mura Singh Teniso Somnath Debbarma khobui kabangma Tipra sharokbo Tipra ni mungno kusukoti shakha abono naisingino kwrak salo thwngtangbedekni Khelo India project ni bising tui 5 crore rang swbaiwi Sudhanya Debbarma Memorial Higher Secondary School synthetic football term ground sanamjaka thangmungo haste Tipra shiklarone teibo kusugot langnani bagoina abohai modern type ni synthetic football term ground sanamjaka asalo Jampuijala ni Sudhanya Debbarma Memorial Higher Secondary School in synthetic football term ground no fita rawai phiyogwi rikha haste ni montri okra Dr.Manik Saha.Asalni panda montri okra na karwi manjakha Tipra motha ni ojama eba Takarjala ni MLA Biswajit Kalai khobui kubuni adongrok asalni panda Jampuijala amsani kabangma lukrok bo phabi manjak phaibekha bioropo kokkhora